Sa nama je trener nogometnog kluba Čelik iz Zenice, gospodin Dario Damjanović. Gospodine Damjanoviću, borbena utakmica od prve minute, stvarala je sloboda prilike, vi ste odlično igrali, prije svega u odbrani, čekali svoju priliku preko nekih kontri, stvarali neke čak i poluprilike, u nekim se niste najbolje snašli. Na kraju čini se realnih 0:0. Pa evo, složio bi se prije svega s vama, ja se slažem sa tom konstatacijom. Imala je sloboda svoje šanse, imali smo i mi neke svoje šanse i da je se završilo 2:2, na kraju mislim da ne bi niko žalio. Ono što ja želim da napomenem i ono što je tužno, doživio sam u BiH fudbalu da jedno dijete od 19 godina meni psuje mater. Mislim da tome treba stati u kraj, jako sam razočaran time. Mislim da se te stvari ne smiju događati, a te stvari se događaju upravo ispred sudaca. Žao mi je što se to doživljava, ali treba biti velik u svemu tome, treba oprostiti, znam da su emocije, znam da se sve kaže u afektu, isti sam takav bio, ali trebamo neke stvari slon sa terena. Kako ste vi vidjeli ovu utakmicu generalno Čelika? Čelik je ponovo odigrao borbeno, čini se da Čelik kako odmiče sezona igra sve bolje i bolje. Pa kako sam rekao i na početku utakmice, možemo svojom borbenosti nadoknaditi taj kvalitet koja Sloboda posjeduje. Ja bih stvarno volio da jedan ovakav klub kao što je Sloboda da uđe u Premier ligu, jer mislim da to zaslužuje i kvalitetom, a i svim ostalim. Tako da im želim svu sreću i nadam se dobrom uspjehu. Hvala vam puno i mnogo sreće nastavku.